Ljudi, danas ću vam pokazati kako da instalirate Minecraft Pocket Edition. Znači idemo na Google, kucate šta mi je, ajde, mob.org, idete tu, znači skroz gore ovdje. Pritisnemo smo, tako. Sad idete, znači, skroz dole. Evo ga, kliknete download. I onda idete koju ćete verziju. Evo ja ću verziju, na primjer, .14.0 I dok se to instalira, vidimo se. I evo ga, instaliralo se, onda vi ovdje idete 23 Minecraft. To je verziju koju ste izabrali. Idemo po dešavanja. Tako. Idemo ovdje. Idemo aquí. Naredno instaliraj. Sad čekamo da se instalira. I evo ga gotovo. Kliknite gotovo ili ako hoćete odmah da igramo. Ako hoćete odmah da igrate. Znači, evo ga. Vi imate Pocket Edition. Nadam se da sam svidio video. Ako vam sam pomogao, pišite u komentarima da li sam vam pomogao. I vidimo se u sljedećem videu. Ćao!